أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وأصكهم أن تنكوني نعم ماما ننجري ما آتاو دنجرانو أراغل لقو أوتني يا ربي أو يقري أرنا أكران قري أو كيندو كتا أستاذون أبو بكر حيدرة أو كيندو كتا سيتلما سكهم أنتنا تنكندانا أيغوندا يغري وسكهم أنتن كونيني نdangi halle kini wala laqike woni dangi tay wala laqike be ora wato gilli Allah harin kismallatu nala wara ahawanu nala wara aime ogo ken qisaya kama go kama na sagatarun kama orni dangi tay otini arno gemni sawabai ora wara no kube Allah hare Allah hare ne mando kisaya kama birambe makan ko igadiga Madina nene kata yahudiyanu ga tirndu siki bekiniya nantulla kina Allah harenga kun tirndu kun jabundi sura mu manyan yanka ken tirnde jabundi godni kenda suratul kahf tirnde empana hanan ganyi kebe igati ya amanu yugonu tigiri idgaro dunai ti khibare ti kabakungu ikhbaren tala arena itu indikenga kembere na kun khibare o hay kenya kama nako godni kenda ashabul kahf girin kumen dunkonu o hay kun qibare nako qibare be gaddangi gilajo faru orora khinkatni kenga ora ko yinanti hangama bureke birambe igra ko hangama ke nanti kun kama kenni kampatunyeri kama nyai arun empatunyeri kama ti inta hoho qilli nan kawken kama ne tigana dunge hotana qilli nan kawken kama ne tikembere nga tira kemparandangenya kemire hangama ke khonira ko yinanti ke hani iwotere killeri wara ko yinanti hangama tana laqenu hangama ke amara yende be nyugonu na likulliga na le hangama ke de be nyugonu liga kinga daqiyanu suya kemire ngara wara ko yinanti kinga atinge muti abori ko watin kahane kemire ngara bor ko kenya wati be ari delegation e diga kempangama gaja ken nondi ati ya manukura honnan kayu kuben haiga salamaw kungani ayme mirsirnuwa ara ayme tindanseru ati ini haqalla munmunu yergo sagene igana sage kembere kengana yu masagere halle iga ankabana kebe nyuya iwo kenya nuya aken koni diga igajanike yero ken no ni kukana ra ferenya nambu debe no ni iga bu debe no ni sa iro daba jamana nga kadime mobe ora kunsu ka manten sago ataron kama kendangi halle wulen khana ga toki dia mobe ora ken khana sawa tarun kama ora ko inanti sorotu miyani kembre nga dawa jamba na kenyan kahiya niya soro nyeriya kendi wulle kembre nga yambanu nyeri aro i wulle yambanu nyerari wulle howiri wadi kenda maksalmin tamuliqa martunus sariyunus zunawas falyastatibnas qitimir dongu dawa jamana ke tarugumu yonu maken to londi hono ken to on kapay kala kulli hali tarqun kitabi hawa ya umre lenki kema dawa jamana ke to on kai kala kulli hali soronyi reani iri wulle sorotu mi ya manutu mi himenu gabu de bendi nan ka dawa jamana nga aro i wulle kembere nga ora ko ina di wulle ke toki dibate wulenga toki dibate ira lamuru to wulen sagandini kembire Allah wulen la khella wara wulen sehedu bate wulenga sehedu bate ila wulen tono kembira wulen to kiriya kenna dawa jamane kira koyi
nanti girimbote go gullaqay wo tindigano idiga ken girbote alarge mun sababan irani buyi wo jimbote ke girimbote ke rakanga kene ji poiranga jingo poine tidui aw kirana poine kembira ngari jimpa jun suro kenga irani yite go girimbote ke rakanga kenyite kelle munteni ware men wayigene iridu nahati kenyite remen khane kembira qur'anan da kenno kuyako birambe iga kiye girimbote ke iho qore kebe gani maksalmina kembira nga to dangan ati fa'u ila al-kahf yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa tiqradu kahu katake girimbote tikembira nga Allah woni sankine ya akbara gili Allah woni sankin akama woni sankine ya ara gili hinenga awni hinenki na gai kembira nga aworni ko inde ya gai aro ke khibare ya magagemenga aro ke khibare ama gem kilenga ni kebe awni kenko ya gai kembira nga iro girimbote ni igaro girimbote ni tar khugumunda akoyi nanti ira biton jatunya girimbote keri iwo jike mini iwo yitille mu kuyigana aro ora ko nanti tamuleka adigante ara tambaro iwo qobo na kenye tu ira men ken khana yuma do ko mana ken tambaro khana iga ira uchenya kendi uchenga lato watibe kebe gani yitille menga ken tulli bugiri ken karani ira gorun kahuma me igirnte iri sila handan kahuma me na kini tamuleka kembere ngati igo himbe saraga na kingo bakari kinga na bugari wati be na kutenya isla nanga birambe yitille men tungari bugiri kuni hangamanu ye idom intena yigandi sirunye idom intena yigandi ligunye igara uchenya yitille mege tunga bugiri kembere nga kebe gani tamule khaya igurengo kebe ma iti kennan ta anyankadde binogondi kembere nga ana yigande go mundira ana hayigande be senengani ana ken qobira aro kennali kembira kebe gani dawa jamba na nyirame ira kenya kini tamule khara kelloni purge serunga ndatun mowe na sawunya dawa jamba na nyirame be suwo kentu nanti keni yiram pallankoye yiramu benu serunga ntu jatene kenyirame dawa jamba na ge khanne qala kulli halika kebe gani suratu muki kunyi hankamanu ye yi pale noyari kullo niramu yana kungana budebe ne serunya ga sikiri na sawo yan yira valer man yan kunga kembere nga kebe ga tamule khaya ara dawa jamba na ke yira me ara kenya rondi pour que serunya ga ngata sikidi ya mowe ayan gadde binondi nande yiga nen kubo awi do foni aw to dene na tirne ya serbe no ganta hankandi ser simple nu awi tirni teli daqiyanu su tela masage baka igga jarake hinawa kuwatna masage arabi do danta nuya kenga awdiga nan sage nga wigande qobono awrna kiniya kembira girungu meke khonno gondi igolle la khenga kebe yi sallenga be gabe ni girungu meke no gondi yi sumunu yi Allah hinkoni igolle la khenga kusikai unyi salleni na gabondi yi sumunu kahana aro unyi Allah hinkoni nidi subhanallah alhamdulillah hodni Allahu akbar hoti la ilaha illa Allah igol la qani kai giringo meke non kenan hala wa ko ni nanti salle kenyi non nan kaso gelle Allah harenga mar ne mando kisenga kama mantonu benu ga sameo kane kembere ga sallen kini kuma comme qur'anan garti kinga mobe ismaila akbareni te wa kana yamuru ahlahu bis salati te ismaila nya anyi dungonu nya marnti sallenga isa kahana ti wa awsani bis salati waz zakati ti ikamandi wasi ni yamarti sallinga aro jaka madumtu hayya madama ego biranta undi kemirenga kinga ko ni nanti sallenyino nan same okukane kemirenga kinga kebe ni giringu men dungonu igolla kanyi salle aro sume aro zikiru igolla kanyi kembana kemira duawbe igra kona gabondi giringu men non mosiri ken duaw ken duwa wani kanga qur'ana da ken goni ati iza wal fitiyatu ila al kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina marshida wa hayyi lana min amrina rashada
duwa wo nyika ko ni nan gabondi nyika ko ni na gabondi mosir yitini o kama anno ku gilangi Allah me bangiya hinnenga anna hinnen kinoi anno hinna anna ko indenya oya oro ke khibare ya akanda killenga ni kebe anna ken koyi o khibare ke kebe gani kanda en killenga anna ken koya oy men ta motu oy me qari iri khibaren sutu na kin Allah kemre duwa woni kai iza wal fitiyatu ila al kahfi birambe gari duka hokata giringumenga yala biton jatu benu yano idwa woni kai fa qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada kemre idwa woni kai o kebe ko islamino besuni haqara to ke duwa ken duwa sir sirai keni nam pingutu na kin Allah ketanyi men tampi nya montu a wasron mowe Allah nangara ken killen kama duwa ke wure ni kai kembira idwa yika konni na gabondi giringu men mosiri kembira to keri tamuleka konni wati ti wati awara debno ona awara yiga nan kubo awdi nan sagenga awara yiga nan kubo a ka kotai ara dame mu dame kira butungutu ken kangai ora koyi nanti anyi to tirne yana tieli hangama kema sagewa a to ken tirne kotai hora kara ti hangama da khiyanusu ti daru ari baka gajalanga wati gajang elumai tiken nang hale tara tamule kanu tirneya nay keme be hay kamana tirni ken tamule kay ka ken tatu pasa iramu beno hay tamule kani hangama be aro jalabe gawai ikunyi menta simana te kuyiramu ken sawabura umatu tir agara kebe tirni ken tara tamule kanu tirneya tamule ka maksalimina martunus saruyunusu zunawazi tar suka manten tirleya a kiganya tamule ka butunguti kembere ari tanta unara yiga nan kobo asage kati kutukui birambe aga kinye ati dangan ti hangaman sage bake gajara taro tirleya a gilikinga ya isuka manten butunguti ka kebe gan hokorenga kendi tinigi ken semene alla kama tikembirenga ina duwanya arni kisindi hangamake torang a kemina ura igane yiga nan tlawati be ide teli hinya na kamo ira eronya telo na yana kamo hangamali o to koyre wa mora nukutana paske hangamake aworni o mundu aw serungindi no mundu ken jako kemira iga gemu keberi iti wuro ke khoni onwi girin kumekeri kemira yilenga na kare o an kabara no khobe wal mo gan kawana hinya mobe kemira ona ken saw metaron gama tamula kasage katiya kiyan kan wati kemira ira ke rayon sunya kiyan kan wati a gilikin ya wati be iga gemari nanti ina wuro ke khoni wiyere alla na yilenga na kare yan kawana hinya mobe una ke more wala giringume yo yena ntla ni to yene tamulqati te qara yende nyiga ana giken sembendi alla kama ana duawnya arno kisni hangama breke torang kemre suka mantenda duawnya ira yigane yigana ntla wati be ita unte ara honu siginteni alla kusagara hankamuline ngaru kama bane ango hamana a kenya kongonyere kenno kusui himbe sigindengani ken tagu himbe tagundengani ken sembe himbe nu gosaka kemberenga kunkenge alla kongo ngari suka ko manten kama hari wulleke ikenge a kenya kenge lingen kembanye ira kongo lingen kemberenga ken kumani sa yero kingo kenya ya sine lati qur'ana na ken ko qur'ana ta qamo qur'ana ti fadarabuna ala azanihim fil kahfi sinina adada ti ori tarunul laqentere ken wuren kangai sirenga ne kengene an tarunta ho mukure ken wuren nanti ori kengendi ka qur'ana ko ni mo ana ko ni ke mwari ti ori tarunul laqentere ka muradun ori kengendi ati fadarabuna ala azani ora kadne itarunun kama mana ni tarunul laqentere girin kuma ken nogondi sina gabe ken ani jate hoy ati fil kahfi sinina adada sinina ken wuren sina gabe kinga ni jate hoy ira uchebe ya girin kumekeri tarugum ga kebe koni asinen gabo mosiri ura kamusiki aro sino kabira kenya ya girin kumbeni kembere nga angana ya kenji atenga kebe gani nasaran jatenga kamusiki sine kembere kebe gani kason jatenga komi islaminu be jate be kama
qason jate kembira kamusiki aro sino kabi wasegena kama qason jate ne khakebe gani ken jate nga ken nasar no bay jate be kama ken ni zabe febire nga ana jate kendi awgeme kamusiki sine zuz ho nda kama kana jate qason jate nga islam num pay jate be kama kembira nga awgeme kamusiki sine aro sino kabi kembira qur'ana liti kenye qur'ana liti kenye qur'ana ti wuchu igirin kumekeri kamusiki sine honne sege akama qur'an di wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazidadu 9 tikembra tira kamusiki sinaya giringu mekedi tora sino kabi jiri nanga hay ka sino kabi be kai ke difference yawo iro mena angana jate kien jate nga kinga ni nasaran be jate mudo dikebe kingo geme kamusiki sine zuz agati wazidadu tora jidne ya 9 sino kabia bana jade qason jade nga kian islamin ba jade be kama kembira sino kabi kengo segene akama kembira jatar gumu na ko nanti kamusiki sine su nasaran jate ndi islamin jate ni sino kabiwo segena kama na sabu ya nasaran jate ni kinga ni kien jate nga qason won ngo kala tampilero segu hono kala tanjike hono ya tanjikero bane kembira kumbe no hajiri na kama kenya sawi na honna asibaka kujatege kembira kien jate nga qason jate hoji ni kenya pas qason jate hatuni awnyana tambile awnyana tamro kabu hatu awnyana tanjike wala donc kendi igra uche benya girin kumeni kembira igra uche benya girin kumeni kamusiki sine kien jate ni kamusiki aro sino kabi qason jate ni kembira to ke mor sayda ke wuci latenya hangamake Allah ranya hangamanga sage hangamande tirneya ami hohowari kene hangamanda sigumungirndi munundano do bangen sui ira debe bangen su furie umewari bilambe igamuwari debe nondi kembira iroro gunnen kahanai hangamanda munundano ngirndo bangen sui iro gunnen kahanari hokamanu mundu do bangen sui Allah la kutun nondi bane wono ken sege gire ke kama ya girin bote beri ken sege giren kama nan kusa girin bote ke wari kenda girin bote non gute kenya o isa undenga yo kama nan kangai kaye kangai model be Allah rai kongonya kaba kongonya yo kama nan kangai ka iya ga muindin amma ya yawo tekhen kongonga iya hunjungo selanga iya hunjungo indeni ka yo kama nan kangai paza sere kangai no gorno no ken kama nan du wari bane kendo vitesse nsage kendi ako hankamana tiri wari ko iri wari kembira ken kongo modeli qur'anan da kenya gon qur'anan ti wa tahsibuhum ayqazan wa hum ruqudun ti Allah hare Muhammad ti angani waranga simana nanti wi ya gunye ti nan iwo kangena na sawo ya hunje mu indene ka yo kama nan kange kembira kenyu wari kella halari ken wurnden diga go tiri wari to girimboten wo kangene kenga dago hangamanda daqiyanus kenya watibe nantina kurelle mun ngara ndiga kari ina surasu ngara ndiga kari ama kenya ay mesetu isinkama aro kurelle mu asa ondengo serebenu aro kun setu isinkama iri na ligirimbote ge na la anture ira anture watu e purge gana giri maawuru ira anture watu e daqiyanus yime ay me qusaga setu girimbote ge kama tisinga ga setu watibe kembringa ara isa eti wono girimbote geri aro girimbote geri ya nga sagiya bane awurun ten sage na sawunya Allah kanen sira sunu min seruku Allah re tangati haibanga ikanga daga sirsu gari wari an wurten wasage na Allah take ni an kanna kembringa daqiyanusu ara isa eti worni kama ari wari bana ya gan sagiya butun kuti awurun ten sage kembra kenno ko qur'anan da kenya koni qur'anan ti Allah harayi mera qur'anan ti Allah harenda tilawi tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran ti wallahi Muhammadu angeni megana yengine kama misali angani walli tangurunte insagene angurunte insagene hangama ke garwari awurunte insage hangama ke nya kanuna ine riga kembere nga jangan kate model bega lira ina kenya kala makella kudu Allah ya itangati haibanga sirsu garwari an kana angurunte insagene
kembra hangama ke uruten sage birambe hangama uruten ga sage ar sigi girmbotel la khaya na miri tin qabana maniya kui in qabana maniya kui boray sayati wori iriga amakata kembra nga amire lagare ya kangai ati ti menu gari dunya kankata ti himbe ti kembere na tinya kankata sunta kotokenga ti menu nya kankata ti genga kemure na kangai e bu kenne mari nambu pale no na lisaw ke girimbotere ti kembere na ti menu ni e dunya kankata ti ke kenno kusui ara ordun geni tin dia de no ni ndaro munsong bate sigindano kenno kusui delegation ndaro munsong bate iri sigindi yokulli iri munsong yokulli kenno kusui aru nyamari tina girimbote kera khentaga na begira khena tikemira tikengo nyana e qabrunga ken no kusura giru mundu nara khentaga ken kembate suri kembirenga na laqe ke bege ira khena kembira tikengo nyana e qabrunga timena ni dunya kankata tikembirenga tikulanta nya kankata sukita na himbe an kotoke kembira tina girimbote kera khenta ura khena gira girimbote la khentege ura khena kembirenga ka girimbote akimba kambange ara kangana mange bote nyino boti bane kimbakani wa boti bane kangana ka bote ke boti qorehe ikun kiluma kengari parce que kunda laqe mange ko ni bere ka kebe gani kimba kambange aro kangana mange bote nyino hange ngorno kimbaka nga bagaro kangana kebera qur'ana na ken no kwako qur'ana nti qamo nanti kimba kambange bote ngono kangana mange bote ngono parce que te ke ngana bu aworno ro kimba kambange agana tenu keta aw kenne qure ngono ro khengana mbange ke ngana bu aw bakaro kimba kambange kembra ke ngana kenu ka aw kenne ro khengana mbange qur'ana nakin wati wa tara shamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zata al-yamin wa iza gharabat taqruduhum zata shimal tikemira tikenga na bu aw yengini kamaro kimaka manya don agana kanu kana aw yengini kamaro kenga na manya mana tayembange ken kimbaka no gembange ken kenga na girimbo teke ago mobe angana sigina hay atayembange ken kimbaka mbange don anno gembange ken kenga na ken sabun qur'ana nda ke koni qur'ana ke wonnandi ikun koni iwo igirbo tekeri iwi girim kumekeri kembira ira girimbo te la kembe re watibe hangama kira nyamar ne na garde nungara girimbote kira khenga targo gumun stunda men sori kenno koy honuti ti arabito siki hangama e garde nunda bito sikanyano honura koy nan di garde nunda koy bana nyano yo kama na girimbote kira khen garde pour que sere gantara ala khenwi uya mowe honura koy nanti garde nunda qaso bana nyano ala kulli hala gana ya hohoy e khonira wuchanya no haramare mengo kala wuchebe serenga da kondo dulle muyin wuchebe kembira ati gardu nan sigi girimbo tekera khinga purge sere mari la kheke muiya kembira wuchebe serenga da kondo dulle ngo serenga li wuchebe tigana bo khongo kere kembira igama ji kita imayigande kita tikembira to kala girimbo tekeri kemunyana e qabruma birambe wuchenga time kembira hangama ke ari delegationu isaga kuben wara gardinga kembra udiga debinoni ikuma nanti akbare nyeme kembra usaga na debinoni a ikbaren to masal na debinoni akira yin sorohilo hangama nyeme kanogondi kun silamaw kunda tauhidin dinalga ikunde silamaw foni ikumi qalenya qomi kusoro nyeri haygere kalem bangane mo ikumi kalem ke mori ikunde kalem foni kembra kun soro hili ukun hangaman kanoni kundi hangaman ngani tikemira tike khibare be hay tona akbaren saha wala handi nawara sire tanaga nawari sire tana mari amenya wana saha nawara ane eswari haro odiga halle andina ke sire tanaga na to bakare gana ko khibare mu tikembira na tawkanna anta duene bakandi na keri kunda kenya ti plan pour que sergo khibar na ma tunu ka illa mureni kenya a kenno ko hangamande kenno hakalla sire kenno ko sira wala hanu hilimundu wala hanu ku dawarnde ngoti jaga wallenga wala hanu ku dawarnde ngoti jaga wallenga kembirenga ila sergo khibaran su ko manten sahari i tonu igabu dambe bere e qabla e jamu nan ga wara iyaqu iremu ni qibaran su ko manten saha wala akeri kembira naro kesu no gondi nara kantare na wara palendi ken saunten palendi ka soroku ile begani tauhidin serunga ikunda nya purga seru qibaran ma atunu
duna lagare seru ina tun nanti igabu seru ani wuruti dinanga keta hangama ke khibar be ga dangiro hangama na aro hangama na nyungira ngota obenya pour que seru na kentu aha kembere ngai kun kale manani ke hangama kara famu nanti igana kenya kembere nga serta nantar ni golle kemeya ala kulli halira wala kesaha wala nuku hilire qibarun sahari na wala kesuni wadi ken wala hanu yara raqim aha qur'ana litikenyi ti wa tahsibuhum qur'ana litikenyi nanti am hasibta anna ashabal kafi war raqim ke be hay awroke wala hayay iqbarin sahantinga wala habere kembere na ito girimbo tegeri kuwati lidangi nali kulle mun kana watin dangini nali kun kana re mun watin dangini mi kismaru wati lillato kembere na qur'ana anti qamo malaka do wono alla ra kumbe sindi kuselo qibarenga wuce gana ke wi lana ni wara tayembangi wuce gana ke wi lana ni wara nogembangi wuce gana ke wi lana ni wara tayembangi pourque ugana dalla saka nguyen kote na maru yiga parce que haramare ma ngana dalla saka tate be kama anga mayile alla garu nguyen kote ngo anyigana ken sabura unyu yilana qur'ana taqamu ati wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal wa kalibuhum basitun zira'aihi bil wasid ti o yilana do tayembange aron nogembange I huleke ken to sintengo e karantanun kama do lakembange kemberenga uleke kenyiro lakenaga ken to sinten ko ulungu ulenga ne tauna ga kanantanu ngusuni ure mobe kemra uleke saundenyi kemori kembera qur'ana nseke kama kumalga no koni gole la khanye ke uchiga na ke wila na ketade uchiga na ke wila na ketade ku kono kongo lingen kama ku imenta na de khibaro otari a kembera ke hangama kebe ga dakhiyanu suya aken keli dangi kembera nali hangama tanarti kenga keli dangi nali hangama tanarti kenga keli dangi kembera watinun to dangi watinun to dangi mo uchenga lato ala kulli hali ke khone rani iqbarin su sahe nangare mawucenga rillato ari yango hamara sino tamire dangi tambile sine tanjike sine tanagate sine tankarage sine tandume sine tanyere sine tansege sine tankabe sine kame sine qarni hana lidangi nali watin wo kamana ndiga gakari kembirenga iqbarin kono kamana masale malagaru nyime ikargo nyime ari ware esware nanti o kismanu wonu domira qaidi garamatui kelli wara eswarni kembira malagaru qwara lillato nallato hari tonunga ni kubenu yiri samu kunsui wati lillato iya qoira mukunsu fati iga wati beri kinga ni qarninga kinga kensiren suri fati seri kumanuli kun kanari fati itoge morsa wati ngono kamana ndiga kamu hili sinera dangi kamu sigi sine masinun kabire siga kama alla raqanu wati be nanti illi girni kenge muti hankamayo ya kiya wadi kenda baitarus me ake mai afsus debe nondi kenda yi hangama breke dakhiyansu kenga fati keta wati nuli dangi hangama tanari nali debe kerga ken hangama sire keni tauhidin dunke kembera kenga debe kerga ka ken koniri kafutalin girndi baka afsus debi nogondi kembira kendi kaftali ngara nokutana me arilla sigde nya wara debe keri kembira kella sigde ken toyen abdurrahman me hangama qoreñ me ken toyen baitarus ma kenyi debe tanay akeme afsus debeni comme daqiyanu sunyara ikaftali ma yila afsus debeni qabaitarus wa ken kaftali mayno akendi kaftali ngara nokutana me akuma ni mayi afsus deben kama alla sigden kana yino ken gany hangama yi wodi ken abdurrahman bakin tauhidin sire aken kiyeni qibare wa lisanqi nanti haramareme angana fati ti kembirenga tanwara bu no kutana ti laram pinyi mete tongi nanti lara ko tamu gili ayi ti hime na fati kembirenga lendumbe kenyana lendume nan sarero bangitanai kembirenga ti nanyana ke moare ti nanti lara o gili ora zuze ti kembiti tongi ken qibare lisanqi bo hangama ke baitarusu aken kani tauhidin sirai ba ken da munu Allah ma ti o Allah nyagana kembirenga hakke qibare be hay alla na qibare wo poyindi himbe ga wa ko ni nanti wundi ndeni tongi alqiyaman bi nanti tongi akinda alla nyaga kinga kembira alla ga gemuni sababa nga akinga gati ke hi qusan nyamuti kinga
giringu men dunkonu igille baga kongondi kenge muti akenga ati baitarusu wati agemuti ken qarani akenyi mera alla nyaga nanti arna sababu yugonya purge serunga osakai mowe nanti alqiyamam pini tongi kembrenga alla gara alla kutu wati be nanti iworni serugu girndi ken qarani girimbote la khentente kena girimbote ara khentente ora ko nanti hangama burege dakhiyanusu akenda girimbote kera khentaga kembrenga saranta baga mosuri ku kawo kongoni girimbote noni kembere hangen wornoro kimbaga mbanya bagal khengana mbanya kien kanu wornoro kimbaga mbanya abagal khengana mbanya gana khenne ala kulli hal hangen worni kama wonne gunu malkanun kana ekipendengo wi layla na program yena mawiga keta ihayra ke wuce benya kongondi idawla are harambare Allah kentanga udangan uga saw mobe ho mabui harambare ho mabui dawla illa min aun qadai honnan qayahu Allah ken katanga udangan kembrenga umakaso itoy mo kyari ya sawla halan neberi ito kemmo yari birambe Allah gara kanun nanti iworni girne baga kongo kedi kembrenga yugo akenya ra yarante ndiga kendiga bu girimbote kama ya wa giru benu yante wona lakake taga kungiru ra aken jamo siri kungiru ra lalungo ken karani aken woni galle wa taga innanu ndagande na galle awarne kenya taga igorunga ken no kusu ya ken da giru kwari nanti igana kata ko ni buni keni taga ni girem posire ken no kusu ya ken digaro pegasindo marto numbate nali lakeke na la walo bakano hajunga girube nuni suka mande mboni keta na bote mboni lakeke igara ho taga lakeke ara sukara bakano ake muradum piti nanti na saruku buna kenta tu nanti sere mewono arayin saruku iqibarayi metunu deben koni da koni tuinden nanti sere nyugonu idga kanandi wakanoku har girimbote nanti wono ken qibarayi metuinde hekari kemra ken koni hajunya giru kuyi naya ninna ngalen sigindi tai kemra ken woni diga marto ni pegasinu to nali lakheke walo bakano na gira ke su gana nan diga tai kemra nali haju unsuro tai kake alla mala kutunanti akini yonkulalo na girimbote ke hay bo ko ana kongo ni ko ama bugasera nandi har manka ngiri ina ngiri nan tauna ya munai yo kongo lingendi alla imara kanu nanti wati benki kin atingi kembira kelli girimbote ke karabakano kembira na giru kusuko manten qorora ko ma gay mo khasabe na saga ke mori ka ken tatu na disre mono atoke mo arsa ango hamana saw kien kan wati ka alla gay munani girni ken ya karanga ati birambe alla gay munani girnango hamana bana jalli nangiri ango hamana hotana jalli nangiri ito sen kongo no bakiya ite tonga to ti wuri to makite na alla bature ti giloga saw masisa kembe ga bugo sawontenga ora wuron sunyema o ma alla batu ito kendi ame ndi ana sagene mera nanti ti wuri to ma alla bature kembra to ke mori ira mesori nanti keta ora bito mane menyere ima kem pakat honu to ora urbana nyere honu te ai ora 24 nya ora wuro kiyanya oga saw kiyan kan wati ora wuron so kanga nan tana kiyan kanga kembra ndla ken wuron ka kanga ira mesori ira mesori kananti ke wati banani umakata kentunu birambe mesori nga gawsa imatu nan tora wati bana nyere ora wati bana benyere gumakentu kembra ihokore kengani maksal minai kengo sandi ti kembra ogara wuce benyere alla ya watu kembra nga me kutandeke me futeke ona kella khawra kembra ti ona sirbanaqi ti ogorenga ona sirbanaqi ti goreke kembra nga kenan da de noni ana yiganen qobo na kinoi ana yiganen qobo na kinoi kembra kebe hay tana yigande ke ana sege himbe senninga na ken qobo aro kenna likatoi ka tani mo ture imai wari pase tigano wari wono o saga ni bako dina ke kama no wara bori bate ndinan kama wali me wono girungara kinga ko wati be kembira ira goren ken tamule khay hilaqari ara dawa jamana ngira melondi ni jongo e debino wa ka iga bu hina kena yeddo min denga himbe jibe gani ji poira kebe gani no yeddo min tengi iwari du senni tikinga iwona labatu me bu bana ira jike kawa kembrenga yite be gani no gare men yana ira yite keme kawa a kose aswanyi me sankro bangen sui ikabako iti ti daru batara oga isaka ken kan wati ora jimini
ora jimini ke lambe ya ora ke itere menyiga kemba yite mbayar kawa lambe yime kawa hara baten tagano tigeni wuru kawa ko mayre ahimi tubara be wotari kuma kendo qayi khoni kaba ko ke mosiri irahin saga ni kata Allah ti tubara be ko keri Allah imanatu kenno koyi ira tamulika khayti kana na yigani mundura bo kenya na qur'ana na kenno ku yako qur'an ta qamo qur'an anti wa kadhalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labistum fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا كمبرا إلى كاكو ننتي تيلورا بدون من يري ورا ورو من يقونغو كده ila mesoy honuti kotabani honti ay tangawa kotabani honti 24 ri mesoy nga gawo iho qore kingani maksal mina kenti iho qorente khamo ati rabbukum a'lam bima labistum kama nyawatu agara wuce benyere kembera meso me futi gona kella khawara kendi fab'asu ahadakum biwariqikum hazi tikembera tiqra sirbana qi ta'agure ki aro ke gore ora gore be kahome wana hoqi ila al madinati kenan diga de binoni kata debege kenan afsus debenga fali yanzura ayu hazike ta'aman tikembira na hainde ya igane be senengani ana kenya qubo ana igane sigare igane senne ana kenya qubo ni fali yati kum bi rizqin minhu kenna lati warjare gilli igane ke arali na aro ali na lakinoi arali na lakinoi kembira tani du moture sire mari bugu okama ti igana to nanti oyere in yazharu alaikum igana da ginga kama igana to nan ta oyere yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim iwona girungara hangamangoni asini na gulla maaga kara wal ma wasagandini baka diga killegere kingani tauhid ke killenga walan tufilhu idan abadan aqanna sage baga tauhid ke killen kembira anta kisini de anta kisini kembira qur'ana na kyako kembira kebega ni tamule kai kenya an qadde bi nogondi me ayankati dawa jambana ke irame na sawunya kunyi me hangamanu yi ken ko tanga haturu nyiramu ken sunyi ira la khotuni wo ken sawra dawa jambana ke irame iram pire paranga ken bina kello ni purke iga domira nan kaso mo indi ya ke mori iganditun ken bra ken dawa jambana nyirame le nandiga ka ken da yi debella halan su ko mandanyile gilaron te debella khinga asahante ngai debella khana tauhid indi ame la ilaha illa allah ken sahante mo debella khana gilike nur sana kabako afsus debe tauhid indi ame tunwa akabako aga kabako birambe aro debe noni ken birenga debella halanyi le aya ngure debella halanyi la ya ngure keta serunyi mera kengari akenyongola nyinte mo aro asementengani mowe aro noro bega wakama aro serasunta kawa debe kena deben serulla halanda kella halanyi menta abana qari aro yiramu beno hay tongwa anya hayndi honya anadangi ho kenya halle haynai ay mesomi nandi kemira tel mani anadangi ho kenya halle haynai ma bira kebe aga wora nan ga sandi adiga tamaro gume ma na gore muni na kinete tamaro kemira tamaro ken wora anya anadangi ho kenya haynai aga rasigi tamaro gume nyi mendi serungo kuma na hay ay mesomi keta gen wora kanu ina tamaron khobo in sage taweri purge serungan tetun agara gorbe buni kinga atina igori ga kale kin kangi uni kangi katunu kon gore mo ni kinya yigana ken kala ni jamane ke hay debebe ken gore nyille yilla ta gabe boketa kangi me hila khari ila gore ga bu kangi na model tanai agena kangi ya buni na kini titamaro gili yo ke oni ya inga saw igore ke tongwa ati tike yugo tike himakura ta soso kyaga da bu kan kumme wa kama tike mbirenga tani kallen kini ya yero jamango baka sera na ga bu kan kumme be kama pase kenna ya ga hani kan inga be ngari pase kungori ga kale kan yi kenna de ben goren yi le kunta ken sera a kenna ken buni yugo tinda ga bu kan kumme kama tani kallen kini yero jamango baka sera
ati mani kangume tele kete gore nyewa ati he tange tayna qalawante ta yarango ayarango anga dabu kangume be kama kembira an kallengini yero jamango bagasira tamulakati wo gore mpurtinai nandiwi halle ko nandiga kenno kusarariya tigita nan kule jamalli tile dema tikeyo te ser khulle ti qalabante ni ti kangen gaben ya hama ta dabu kangume yakaba an hama jamalli hirrinyai akinga kanu himbe seruna mari wari haga nyake akin kanu ay mera miri keta danganawo nanti ti dakhiyanu su tiketa tawiri gana abi suka man tengirungala ti kutube no wono ti no kuntui kenno ko jamali koray o kamana hay o kama gore kay layla wadi tigen gore qasqase tikeme tikuyi men taadu kenyi gene wati be de kangi ikabako nan kabako keda dakhiyanu sime anor sami jamali nyana kori bangen kebe gani tamule khay anor sami jamalla kori bangen sui ay men taatu wora no khube kinga hoko sandi tikembere ngati ondi hangaman no ko ondi kiten gudu parce que kankum andi abu kankum men kama anna tana nan kallengininga hangaman to nga ko kenno ko sui akanu abutun guti ati hangama tel khangani hangama ga ite hangaman to na abdurrahman ati abdurrahmani ati ke buyere daru debeke ati debeke hangaman to da khiyanus iti tigo tamasa amasa pasa hay kuma damu benu ko te ser san den tagu ko ni te hangaman to abdurrahman aken te dakhiyanus ati ke bu yere daru ikera tamaron ko daru lele ke debe noni nandiga aw ngana ti hangaman to abdurrahman kembira kabako serunte ti ya mani waqili ti ya mani masa te kharari ande te hangaman no ko na brebe ha ma hirnde ya pasara ga njongi de kan ke gabe nyoken kembira itina qirra hangaman no ko gilikin ya akanu abutunguti kembere jaman ko ne qore ra halle ho igana qwaran gon ho ra kimo tokin dia mi wa qirni nan da sigin hankama kembere hankamanti tani haqaran tawne da qiyanu sura tani haqaran tawna ma kanu ti kembere atin nabilla isa dia kille ara yin hankamanu ku kenai pase ku ga yitunu watu be kenai isa mi maqihina kembere isa qiharna ullinya kutune nondi nan tla nan sige nan da kamundi kutune non nay magir ko ngone hina me kenan isa de khibaren ko ni nan dis sere wono no isa untemo allama wati be da Allah jawe buni isa de gen khibaren ko ni nan dangi kembere na hangaman ku ikun isa dina ya kama wi isa dina ya kama kenno ko suyi hangaman tara tani hakaren ta ko ni tin nabila isa dina ni tangana da abu kanku men kama anda abu gine kama kembere na ti himbe gandro atani karagandi kemen ken khumsuma wana kemba na bakai na ken saraga kembere kute nan kalle ati timani kankume timabu kankume kamare tigebo kedebe noni daru batara iri tamaron kobo igeni kedebe sarare me hangama bigan yereti dakhiyanusu amir sirinya nike ige ma tindonde mosiri amir sirinya nike giliki ya hangama ni mesika nandi eske yoke sanden asa handenwa dakhiyanusu keni lengi birei kinga atin dangi kika hay honnan kayeni amar tanjige sinakita hina kennan titi ike buyere daru hangaman siga akhbarin kembra hangamanti tinga ma kanu am pakaran tawni kan yake hon tan kama ana tan karga nimba na bun na ken sawa kembra nga kute nan khalle ati kan enti ma ima bu kan gume kama igen na brege bu ikeni ge debe sarare me kembra hangama gra atini tele debe ge meto ati debe ge to en afsus hangaman de tawa tike debe to en tarsus ken na ira debe ge to ni la ken palla gen ta gen sira ora ko ina di baitarusu akembe gani islamia keta akenda deben tonyila na ya tarsusu ya ken qarani hangama burege da khayanusu ken ateni debe ken khil afsusu ya gilagati debe to ina afsusu itia ti ya mane yungulambono kembrenga hangaman da are hakaren ko me harsa ta harsa ne hakaren ta gun amma kanu hangaman ko rahe akanu atike bu ikene ke debe sarare me ike bu yere daru batara ida tamarongo kemra itanga buyere telangan kantwa atiwi kantu kemra hangamanda hono wara tindiga andi kankoi kemra jaman korera halle alla konira dema atorno bolonton ni aw bolonton undangi ni mala garo gari buyi kankama pasara de bella halanyi le qalara dema amasami kan de gaski la khay woti irani ke kan jaman kule woti ke ka kamane
o wa tu o wa hawatu wa kismatu akisma hilani kismas kano wisutu ay ngana se tiga nan kan jaman kule ite ti yamanen turi ken kule kane men noni kagume ke kinai tarugum da ko ina di yu qasqasani kagume keri yu qasqasani kagira qaso ma ya ankor hunjengo bipi aya ngama qaso man kembre na kendi kismare wora tele mane qibare na la khage tan ya dukhra kema kismare ke la khan wina hay adiyani jamanya wasigi yamane wasigi na dike a honi kage ken wurunde ndiga nan da ko ni kagumenda ya kenan ken yugo keme tamulaka me kismar latai qantatu kembere yu khasageri yongulambu nali tela nya khamo jama de tamake wari tati ikanya haike tire ni kai gilike ngaya yu khasagera isai na papa ta ambaga ke dabe go tigen haratin da me ke da men haratu ni ngerin kisma man mani angana tire nan kan ara sai to abana ara ni baba antaruna tire ni ke kanyere ken no kusui yu khasentara tire tankai atige kayene re telan daluna kangai atire ni ke kai kembre na yoka senti on sagira kat hangama on dia kiti hangama nan kitoro mena nin kan nin kismar man mendi angana de tire nan ka ken kara futu nan sagira kat hangama ti hangama na kiten gutu iro mena kembre atire ni ke kai kamsan singawo o le khalaga sine rodwa nyana وت اللهم يا فارج الهم ويا كشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة وارحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله